When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still. Inshuti bakunzi b'ikiganiro The Voice of Youth, nkuko mubisanzwe rero mubizi, uyu munsi tukaba dufite igitaramo kidasanzwe aho twabazaniye abashyitsi benshi. Nkuko mumenyere muri studio yacu dukunda kuba turi batatu, ariko noneho murabona uyu munsi twambariwe, turi kumwe n'ababyeyi, turaberewe, turasa neza. Tubahaye ikaze rero, tubafitiye abashyitsi b'ingenzi uyu munsi bagiye kutwibwira. Uyu munsi mukaba muganira nanjye Liliane Nkundabantu Maombi hamwe na Jerome Rugaruza, Josephine Kaira, Rosa Mapendo, Immaculée Nyirahoza hamwe na Mwamikazi Fabiola. uyu munsi tibisanzwe kuko twisanze n'abantu badasanzwe, basore bitwa The Voice of Youth. Tukaba duteraniye rero nanone ahantu hadasanzwe hano muri mujyi mutoya wa Newcastle. Newcastle ni muri Sydney mu ntara ya New South Wales, hano mu gihugu cyiza cya Australia. Ndagira ngo Australia abantu benshi muzi icyo bisobanuye ko ari igihugu cy'umwuka wera. Uyu munsi rero twatewe iteka no gusurwa na mwene data witwa Rosa Mapendo kuva mu gihugu cya Amerika. Ariko mbere yuko aje muri Amerika abantu bose bazi ko yavuye Amerika. Rero ntavuze birebire, nagira ngo musabe Rosa Mapendo ahangaha wisange waje mu banyu, nagira ngo wibwire ababumva bari hirya no hino ku isi, hanyuma uze no kutubwira inshamake y'ubuhamya bwawe. Twebwe twabwumvise bwadufashije, ariko kandi ube nkubwira n'abandi nabo batagiriwe ayo mahirwe yo kubumva bagira ico bagabana. Ijambo ni ryawe Rosa Mapendo. Ijambo rya mbere, duhimbaje Uwiteka Imana kuba atugejeje kuri uyu mwanya. Nukuri mu buzima bwacu ibintu byose biza bigenda biba surprise. Ndibwira kuko Imana yasuye kunkorera iyindi surprise none kuba ndi kumwe na youth yo muri Australia. Ni umunezero kandi ndumva ntewe iteka cyane. Nari nivuza amazina, njewe nitwa Rosa Mapendo, ndi umukobwa w'abahiga, umukobwa wa Simon Mataratara, ntuye muri Amerika kandi ndi umusurvival wo muri jenoside ya 1998. Nkaba ngerageza ko gushima Imana kubyo yakoze kugira ngo nze mbisangiza abandi bene data. Hari intego izituma mbisangiza bene data. Ijambo rya mbere ni ukubona narakize mu bantu ibihumbi bapfuye, kabona kuko Imana hari ico yansigarije. Suko Imana yansigarije kuko nkunda abana banje cyangwa umuryango wanje ukunda, kuko n'abandi batambutse imiryango yabo bari babakunda, bakunda n'abana babo. Ariko ngashaka kureba ngo niki cyatumye mba sigara jewe mu bantu ibihumbi. So nacitse ku icumu nyuma ya 1998. Namaze imyaka amezi 16 muri death camp. Nari nafunganywe n'abana ndetse n'andi mafamiye, abana banje bari barindwi ndetse n'amafamiye ayandi mafamiye ane. Twari dufunganywe n'ifamiye ya Sami, twari kumwe n'iya Sira, twari kumwe n'iya Ndwanyi, twari kumwe n'iya Gituku. Abo igitumye mbivuga gutyo nuko benshi muzobumva kandi mukiyumva n'abantu muzi bivuga ngo ibyo n'ukuri niko byabaye. Ariko kubibasha bw'Imana ihoraho nabashije kurokoka. Bamwe benshi basigaye muri iyo prison. Hapfuye benshi, hapfuye abagore, hapfuye n'abapapa, hapfuye n'abana batoya. Sasa ibyo tubivuga ngo hapfuye aba, simba nshaka gusharinga story cyangwa kugira ngo ndange ikiganiro kugira ngo bitere umubabaro, kubera kuko uyu munsi ntiduha dufocus kuri past. We learn from the past. Turiko turiga kubyabaye kugira ngo turebe uko twoshobora gutunganya future na present. Future kazoza no gutegura kazoza kugira ngo hazobe impinduka. Mwese nguko mubizi kandi mubisobanukiwe, twahuye n'intambara z'amoko. Ariko bene data, muri zo ntambara z'amoko n'ukuri
nkifuza kuko tworenga izo ntambara z'amoko kubera kuko abarwana nyine bagomba kuba ari babiri. Ngashaka kuko hazogira ico twigira muri iki. Impamvu njewe nabaye iminsi ingana gute ariko Imana yagiye kunyigisha. Namaze amezi 16 kuko nabibabwiye nari ndyamye ku isima. Tacho kurya twari dufite baduhezaga ibikombe 7 z'umuceri turi abantu 35 kandi igihe cy'isa 5 gusa twagenda kwifata saa 4 twabitekeraga mu gasafuriya kamwe ariko ubyumva kandi akabitekereza nta muntu woshobora nta bikombe 7 bizoshobora gutunga umuryango w'abantu 30 n'imisago ariko muri abo abari badufunze abari batwica bakaza bagakuramo bamwe ndetse bakabica abo nibo bazaga basohoka kandi babona nk'umwana agiye ko guhwera bagasohoka bakagenda bagatogosa ibibabi byitwa amatembere ibibabi by'ibishumba by'ingozi abo ntibarabo tuvukana abo ntibari bene wacu abo bantu bakabitogosa bakabasha kuramira abana ubundi kandi igihe bazaga bapokera abasirikare ntibyari byemewe ko umuntu yoshobora kutugirira neza bakagenda kandi umusirikari akareba abana hakabwa bagirira imbabazi agatibura nk'urufaranga uwo munsi uwo mwana akabara rurengeje ikindi kandi bazaga bemera nubwo benshi bimwe bakubitaga abana bakemera tukabavomera n'amazi kugira ngo baduheze nk'ikintu cyo gushobora kugira ngo nubwo utabimubwiye agashobora kuguheza nk'agafu ukagira nk'agakoma wakagaheza abana bagakira abo bose kuba twarakize bene data sinovuga nta munyamurenge wari uhari nta muntu n'uwundi muntu nta na wundi wahaserutse nta na HCR yahaserutse ariko Imana yakoreshaga abantu utekereza kuko ari abanzi bawe bituma dukwiriye kurenga ukavuga ngo mwisi ninde uri muri iyi si ya none iyi si ya none igizwe n'abantu babiri igizwe n'abantu beza kagirwa n'abantu babi kandi abo bantu bose beza cyangwa babi bari mu moko yose baba mu bazungu ari babi bakaba mu birabura ari babi bakaba mu babembe reka bavuga abahutu ko ari babi bavuge n'abatutsi ko ari babi n'abatutsi ko ari beza n'abahutu ko ari beza ibyo kabana b'Imana bacunguwe n'Imana dutekereza nka youth ntushobora kubwira mwebwe igituma n'ukuri imbere y'Imana suko babinsabye none ariko numva mfite passion ya youth why kubera muri torero ry'ejo muri guverinoma y'ejo ibyo twakoze aho tuzosigirira ni mwebwe muzobitangiriraho ese murashaka ko muzoyobora itorero rimeze gute murashaka ko muzoyobora government imeze gute ndifuza ko muzogira ubwenge mukabusaba ko ntuzoyobora ubwoko bumwe izindi ni zose zaturutse umunsi Imana iza kureba wa munara w'Ibabeli ikagabanya izo ndimi si mwebwe mwabishizeho Imana uzugira abana babiri ukabyara umwe cyangwa nyine umwe bagasuga utandukanye kurema n'uko Imana ariko twese uko dusa dufite ishusho y'Imana ikidatandukanye kimwe na amaraso kiza kitwereka twese ko dufite icyo duhuriyemo nta uragira amaraso y'umweru nta uragira amaraso y'umukara ibyo byose biza bitwereka kuko turi umuntu umwe ni ukuri ibyo Imana yakoze n'ibitangaza maze kugera muri US sinacecetse ibyo nahuye nabyo kuko nabiganiriye abandi uzubiganira ukabura ko aho bitangirira sinabaye victime wibyo nari mfite umwanya wo kuvuga ngo mbiceceke kuko nta muntu wohindura pase yaje ariko kuko natekerezaga ngo reka ngire hari uwo bizofasha imesaje nini yatumye ubugingo bwa Imana ibuzamura ni mesaje yo kubabarira amen kubera nagize umubabaro kugeza igihe ntekereza kwiyica njenyine ariko nareba abana ngasura nkiramira kibwira kandi kumva ko ndakeneye kuba umwicanyi ninyicabe nubwo no kwica njenyine nzowambaye umwicanyi kimwe n'abandi bicaye ariko ibyo byose ntibyarekeye aho kuko urupfu rwansatiraga igihe bajanaga abandi uwo bagiye kwica nibwiraga ko ngiye kuba uwa kabiri ariko Imana ngo mare kubona ngeze kumwisha kandi sinahababwiye hambere icyo gihe nari mfite abana 7 mfite n'inda y'impanga kanabizi Imana imfasha kuja gusenga
ngenda mu gihuru gusenga nyaka Imana imbabazi ngo Mana reka mfire mu biganza byawe. Ese ubu nyine abahaye bapfa bene data ko twageze no mu bihugu bikomeye, ese turiko turapfira no mu biganza by'Imana? Ntituzogera mu bihugu dukiza imibiri ariko tukibagirwa imitima, kubera kuko uko tutazi ko twabaye muri za Australia, tutazi nuko twabaye muri za Amerika, niko tutazi nuko twaba turi n'ahandi. Imana yo mu ijuru ikora igitangaza, impa umutima wo kubabarira abo bantu bose bari banshize muri ubwo buzima. Abantu batumye ndyama ku isima mfite inda kayiryamaho amezi 16. Abo bantu batigeze bampa n'uburoso bwo kumurosa mu kanwa. Mwoshobora kubibwira ngo umuntu yomara amezi 16 ataraburosa mu kanwa? Womara amezi 16 utarahindura umwenda? Womara amezi 16 ntawura kugura n'isabune udafite n'akantu? Ese aho hantu niki cyatumye Imana ihankura? Yahankuye ku bwawe nawe. Ahari wo kuzanira iyi message none. Yesu abaheza umugisha. Amen. Kandi Yesu abiteho mukanguke by'ukuri atari uko ari umukobwa w'umunyamurenge. Amajwi yanyaravuga. Ikintu cyose, everything starts from talking. Muse mwicara muganire ntimukaza muganira kuko habaye ikibazo. Muganire ubuzima bukiri buzima, kuko iyo kera ikibazo cyabaye haba habaye negative. Ntiwoshobora kumekinga positive uri negative. Imana yatanze kubabarira, nimba narababariye urenge nawe ubabarira uwakugiriye nabi, kugira ngo twubake Australia ya none, twubake Afrika ya none, twubake Afrika y'ejo, duteguriza abana bacu kazoza keza. Ibyo ni by'Imana idushaka, kandi ibyo ni by'Imana yadusigarije bene data. Amen. Nukuri sinzoceceka jewe ubwanje, kubera kuko narabivuze. Mbivuga ndi umumama w'umupfakazi ufite abana 10 waciye muri ibyo. Sinisuzugura kubera ijwi ryanje kuko ntizi, sinisuzugura kubera kuko ntazi ururimi. Ururimi rw'urukundo ruragaragara, kubera kuvuga Imana yangejeje ingeza naho kugeza aho Imana ingeza muri White House y'isi yose. Kubera White House ya Amerika niyo nzu ya mbere, kubera ari igihugu gikuriye ibihugu byose byo mu isi. Imana yingezamo, yangejeje bose kubera kuko nize, sinigeze nja kwiga. Ari kwijwe icyo ufite nicyo ukwiriye gukoresha mu Imana. Ubu nyine dukeneye kubaka Afrika y'ejo. Ese urayubakisha? Ahari ntiwovuga nkanje. Ese urashigikira uhayukora? Urashigikira igikorwa cy'uwanyu? Twabonye ibiduhuza, ibidutandukanya byinshi kuruta ibiduhuza. Uyu munsi youth y'ejo, youth ya none, nimushaka ibibahuza kuruta ibibatandukanya, kubera nimudashaka ibibahuza tuzibagirana dushonge dushire. Hari benshi mutazibuka niyo twavuye. Ikindi nshobora kubabwira, kuba aho wavukiye warahasize umukondo wawe tukahibagirwa. Hari impamvu bino bihugu bene nyirabyo babasha kubikomeza bakabwira, barabipfiriye nabi, babimeneye amaraso. Igihugu kiraharanirwa, igihugu kirashakwa. Nta gihugu cyiza tugira kizoruta Kongo, nta gihugu cyiza tugira kizoruta u Rwanda, nta gihugu cyiza kiruta Kenya, nta gihugu cyiza tugira kiruta Burundi cyangwa Uganda cyangwa n'ibindi bihugu ntarinze kubivuga byose. Ibihugu byose birasa. Ese niki gituma ubu nyine namwe ko muriga? Ese muri mu kugenda mwaza muri bino bihugu muri mu kumenya impamvu mwaje muri Kongo y'ejo, mwaje muri imbuto. Hano muri ibi bihugu duhuriyemo tutarabivukiyemo, ariko abantu bakabana mu mahoro. Ese iyo message muzoyitanga, muzoyijana, ni mutanga ibyanyu, mutanga ubuzima bwanyu ku bwabene so, kubera ko haracyara abandi bari mu gihugu bahaye bapfa ku manywa na nijoro. Ni wewe uzoramira ubugingo bwabo, ni wewe uzoramira bari abana b'imfubyi bo batigeze bagira amahirwe nkayo wewe wagize. Ni wowe uzofasha bari ababyeyi bari nka mama wawe.
bari nka papa wawe basigaye mu matongo biriya bihugu ni igihugu gitemba amata n'ubuki satani yakirwaniyemo ariko mwebwe muzakizura imana ibampera umugisha ntawovuga ibintu byose ariko ibindi ndibaza ibindi mushobora kumbaza ndagerageza mbivuge mu ncamake ariko mbajije ndangije mbashimira imana ibaheze umugisha kubera ko iki kintu mukora muradukangurira twese nanje mpagiriye amahirwe kuba by'ukuri ndi hano muri Australia ni ibitangaza by'Imana kuba nanje ngiriye amahirwe kuba notanga gatoya ahubwo nubwo ntobifata kuko hari niyenda utaba wabiteguye mutoremo gatoya ngo ushobora kubafasha ariko mukanguke mukundane mubu umuntu ubumwe n'imbaraga amafaranga sizo mbaraga bene data ariko ubumwe nizo mbaraga Imana izobageza kubikomeye Imana izobagezaho mutokwigeza kuko muzaba mukoze umurimo mwiza Imana ibaduhera umugisha turabashimiye turabiyegereje murakaze muri US iki gikorwa muhaye mukora nyabuna muzokijane no muri US ibihugu byose mugerageze mube umuti kandi Imana ibaduhera umugisha urakoze cyane mama Rose hari ikibazo nari nshaka kukubaza ndumva ubuzima watubwiye bugoye kandi bubabaje bwo gufungwa n'ubupfakazi sore kuva ugeze muri Amerika niki cyagufashije cyangwa cyaguteye imbaraga zo kugira ngo uhaguruke uvuge ibyakubayeho kugira ngo ufashe abandi niki cyaguteye izo mbaraga urakoze ku kibazo cyawe mama icanteye guhaguruka reka mbanze mbishima Imana mu byo nokora byose bene data munyumve kandi muntegere aho narindi nta mwana w'umuntu washoboraga kwankura ariko Imana imaze kunkiza nabonye kuko ikibi atari cyo kigomba kunesha iciza niki gituma ibibi ari byo twibuka kandi nkabona ibyabaye sinoshobora kubihindura ariko akaba ari cyo nohindura nahaguruse sinarinzi uko narinzi ko uko byabaye siko nje natekerezaga ko bizoba narinzi ko mfite amashimwe y'Imana ko yankirije abana ikaba yarakijije ubugingo bwanje ariko kandi kabona ko hari ikindi kirenza Imana yansigiye mpaguruka titaye ukonsa Imana yabajije Moses nari mpaye nisuzugura ijambo rya mbere ko ntamvugo Imana yabwiye Moses ngo ese Moses we ufite iki bivuge mu buke Mose yaravuze ati mfite inkoni Imana ntiyamubwiye ngo genda ukoreshe ibyo wasize mu rugo yaravuze ati iyo nyine ufite I feel I have a voice naravuze ngo ese ninda haguruka ngo mvuge ibi uzobivuga utarabibayemo ninde utobyumvisha abandi utovuga ko kubabarira kwangiriye umumaro ukubabarira kwangiriye umumaro kurutanje uwo nababariye kuko uwo nababariye ntabizi kubera ko ubundi kandi inzigo iyo yubaka uwa mbere iha affect igiriraho ingaruka ni wowe na famiye yawe ndavuga ngo se Mana ko wankuye muri ibi hari ubundi nobikuramo ubundi kandi ndatekereza ngo se Mana mu buzima bwanje ko ngeze hano umwana wanje akaba yambaye ikirato se ndibagirwa kuko hari abenshi namaze amezi 16 ndafite ikirato ku kuguru ndavuga ngo se waje ara mu rutiki ndavuga ngo mu mubabaro wanje reka ahubwo nogurira undi kirato mu mubabaro wanje novuga ubundi ufite amafaranga akabikora kandi nukuri niko byabaye amen nta mafaranga nari mfite ijwe amen ariko yeme mwabasore mwe mufite n'amafaranga uyu munsi nimba utohaguruka nimba utovuga tugotanga n'amafaranga yawe ngo zikurengera uwundi tukavuga ngo ntacyo ufite nawe iryo jwi urarifite cyane nawe kuba warakize nawe urabifite amen murakoze cyane ku testimony mutanze murakoze kandi ku bisubizo byiza muduhaye ariko nari nayifite amatsiko yo kugira ngo ngire icyo mbaza kuko kuva igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
cinjiye mu ntambara kugeza na n'uyu munsi ibyo mwaciyemo muri 98 nibyo abandi babanjije baciyemo muri 96 na n'uyu munsi. Uyu munsi duhagaze hano navuga ko ari itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2018. Hari abantu baraye hanze, hari abandi bari muri amabohero yarasanzwe, hari abandi badafite ejo habo, batarimo babona ejo habo ko zaba hasa. Kandi bari mu gihugu gifite ubuyobozi, bari mu gihugu gikize, bari mu gihugu twavuga ko gikwije amakondisiyo yose yo kuyokora. Uretse n'igihugu aho muri Amerika, muri kuri siege twavuga ko ari ya United Nations. Abo wabaha ubuhe butumwa? Urakoze. Urakoze mu kibazo cyawe, ndagisubiza uko nuba nshoboye. Jambo rya mbere nje nza numva ari nk'isoni. Kuba Imana yo guheza akazi ikagukingurira umuryango kakugira nk'umuyobozi w'ikintu runaka, ariko ukazotakaza uwo mwanya ntacyo ukoresheje. Imana yo yarakwizeye. Ndabwira n'ukuri abayobozi bacu mbubaha kuko Imana ariyo yabashizeho, ariko kandi bazavuga ngo uza kogera uwe ntazayambura. Kiriya ni igihugu cyanyu ko nashobora kubabwira, igihugu mwavukiye, igihugu mwicariye ku butegetsi uyu munsi. Kuvuga ngo gise nk'igihe akiribwa n'imbwa isi yose kirwaniremo, namwe mwarahagurutse. Imana yarabizeye. Ndabasaba kuko Imana ibafashe agira icyo muhindura. Ikindi no kongeraho, ndasaba umuntu wese abo hanze amaso ahari sibo niyenda wewe niwe urimo agakiza ka Kongo, ubwo ni wicecekera. Imana ariko ibintu byose mu ijambo ry'Imana birimo. Moridekayi yabwiye Esiteri, yari yamubwiye ibibazo abona muri Esiteri ko bidashoboka. Aravuga ngo ahari cyatumye Imana ikwimika no kugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa kike. Ariko aramuhindukira aramubwira ngo ni wicecekera, ndabizi kuko abayuda bazotabarwa mu zindi nzira, ngo ariko wewe n'inzu ya so ni wicecekera mu gihe gisa kike. Bene data, nta muntu wari ukwiye guceceka ngo abone nuko ari mu gihugu gikize, ngo abone ngo ariko araryama. Abandi bahagurutse bari nkatwe, ba Nehemiya bahagurutse bari nkatwe, ba Daniyeli basengeye ubwoko bwabo abari nkatwe, ba Zerubabeli bagiye kubaka igihugu cyabo kiri mu matongo, bababazwa bari mu nzu z'ibwami. Nehemiya yakoraga mu nzu y'ibwami, ba Zerubabeli bakoraga. Daniyeli yabaye minisitiri wa mbere, ariko yibutse Imana amasezerano. Ese hari icyo biza bitwigisha mu gihe nta kintu gisha kiri mu kuza kandi nta kintu kitigeze kubaho? Bene data, ndabasaba ijambo rya mbere nk'ubwoko bwacu, nimusubire mugaruke ku Mana, mugarure kagateka kanyu, mugarure izina ry'umunyamurenge wa wundi wagiraga urukundo tugatabarana. Aho urukundo rutari, uri mukuba ngo wowe habe n'ubwo usigara ku butegetsi wo gusege abantu bari mu gusanga bahahira inda zabo, ariko uzurenga aho ngaho. Abana banje shinje bo ntibahaba, nanje abana banje barahaba. Nari nkwiriye kuvuga ngo naratesetse bihagije, kwiriye kwicara. Nari mfite nta na muntu niyenda wogerageze ngo avuge ngo se gituma utakoze iki, kubera kuko ndi umupfakazi. Je wapfakaye mfite imyaka 36, mfite abana 10. Uri kurumva ko ndari nkagera mu gihugu ntarize ku masomo, wese ko wize urumva kuko icyo nokora we nimba no bikora nabo wo bikora. Imana izozana uri nkanje ahari icire abafite ubushobozi urubanza. None bene data, mukundane. Shambo rya mbere ni musure mu mwanya wo gusenga. Dusenga Imana. Hari intwaro kubera ko kiriya gihugu kiriko kirarwanirwamo na Satani. Amaraso hayakimeneka, ameneka. Wewe uramira amaraso y'umuntu, sinzashigikira kuko kurwana ariko kuzozana amahoro. Ibikorwa ni muhaguruke dukore, ni muhaguruke twubake igihugu cyacu, ni muhaguruke tuganire tugira icyo tukimarira, ariko tugamije kugarura n'abantu kuri Yesu. Imana ibambere umugisha. Tumesikia kweli kabisa yenye umetuambia, na mimi nasikia kama ni vitu kabisa vya kusaidia generation zote.
Sasa kama hivi youth wamesikia yenye umesema, unaweza waambia nini kuhusu msamaha? Kubabarira ndagira ngo nari nabivuze navuze ngo nimugire umutima wo kubabarira kubera kuko ntiwohindura ubuzima bwawe utarabanza guhindura ibiri muri wewe kuko byamfashije igituma mbivuga nuko byangizeho ingaruka nziza hari abandi twafunganywe n'ubu bari kuri trombo asaba youth hari ubwo wowe warapfushije murumuna wawe hari ubwo warapfushije umubyeyi wawe hari ubwo warapfushije uwo ari we wese hari ubwo wowe utekereza ngo reka tugende tuzohangane n'ababembe cyangwa ugatekereza ngo reka tugende tuzohangane n'abapfurere ngo tuzohangane n'abashi mwana wa bakunzi b'Imana mfite abana bari Kamahari mfite abana b'imyaka 36 cyangwa 35 manake ndi umumama mukuru ariko mugerageze mubabarire bya bindi kugira ngo twubake Kongosha. Mubabarire bya bindi byose kubera ko n'ukuri nta kamaro nta kamaro pe nta kamaro ko kumva ngo ugende ugiye guhangana n'abanaka uwo duhangana mu byumve turahangana na Satani twese kandi uwo Satani duhangana icagamije ni kimwe iki no kuzotubuza ubugingo hari ubwo uzogenda ugiye guhangana n'uriye ugashika kabari wowe ubigwamo kandi ugapfa birarangiye ndabaheza mwuka umwami Yesu abamfashirize uwamfashije afashe imitima yanyu kubabarira n'ukuri kugira ngo mwubake igihugu gisha namwe mufite igihugu mufite ubuzima busha kandi muzoza kubihemberwa imbere y'Imana si ugukoraga gusa muze mukora mufite intego kandi ndabasaba mugire target mugire ico iyo muhaye mwirukamusha kubera ko nimutagira iyo muhaye mwirukamusha muhagira ntimubimenye n'abantu benshi kiri mu gutuma bashika muri bino bihugu nuko bataje ntibatekereze kuko ari cyo baje gukora mu byo mwari mwambajije jewe natekereje ko ngiye muri kiriya gihugu cyangwa Imana yankijije hari ikindi shaka gukora noneho ngerageza kugishakisha ngerageza kugishaka Imana niki cyatumye ushaka gukora niki cyatumye kira Imana irakinyereka namwe nimba mwaraje muri bino bihugu muze mubaze Imana se Imana twebwe niki cyatumye tuzana hano kuko hari impamvu mutayishakashatse Imana ndacho yobabwira kuko Imana igira choice kabisa. Mama Rose Mapendo wavuze hejuru yo kubabarira nagize ngo none icoba cyaraguteye kuba kugira umutima wo kubabarira wenda nuko waba wararebeye kuri Yosefu muri Bibiliya yabaye muri prison kawe nyuma yisanga muri primature ari premier ministre nawe wabaye muri prison nyuma wisanga muri White House nicyo cyatumye ugira umutima wo kuvuga ngo nawe ubabarire kujya babariye bene se reka mbasubize noneho Imana igira ibanga nigitangaza Imana yaduhishe ikizotuba hejuru nico gituma abantu benshi bazatsindwa abandi bagatsinda ugatsindirwa mu kizamini undatsinze ibyo ukuri nababariye kuko ngiye gupfa nababariye kuko aribwo wari umwisho w'ubuzima bwanje ndavuga ngo Mana sinshaka gupfusha ubugingo ndashaka gupfa umubiri ariko ndashaka kuzosha mu ijuru ndavuga Mana mbabarira Imana irambwira ngo babarira abanzi bawe nutababarira utababariye abanzi bawe naje sinzokubabarira ese yeme nikute twebwe tuba dushaka ko Imana itubabarira ariko twebwe tutazatubabarira igihe mpambi tekereza gutyo nibuka ko abandi Yobu ngo yahuye n'ibibazo nje sinahuye nabyo napfushije umugabo ntakaza n'ibintu ariko je nari ngifite abana ngo ariko ndigeza nabiherereza no ku Mana yo numva ndakwereye nibuka uko intumwa zapfuye uko n'Imana yari hayenganiriza aho narindi paye numva nono Imana ibiheza ubundi buremere kuko nazaga mvuga ngo nasenze Imana yanga no kunsubiza Imana irambwira ngo se Yesu ko yasengeye mu gasashamba ko muri Gethsemane avuga ngo data nimba bishoboka
reka igikombe kindenge ko Yesu yari umukiranutsi niki cyatumye Imana ireka kumusubiza kugeza Yesu ahinduye amasengesho aravuga ngo data nimba bidashoboka ko iki gikombe kindenga keretse kinywereyeho ntibibe kuko nshaka bibe ubushake bwawe Imana inyigisha muri ubwo buryo bene data ni ukuri narinzi sinige babwira kubera ko ntagiye ku ishuri sinigeze numva Amerika nari nananiranye no muri refugee camp sinari nzi ko ico gihugu kibaho iyo mbimenya none iyo nja kumenya Imana ngo imbwira ati umunsi umuzoja muri White House nari gukomera urumva nico nawe ntuzica Imana yagusigaye niwo uzobishakashaka ukakibona Imana iguhumugisha amashimwe dufite yuzuye imitima yacu ariko kuyavuga ntabwo twari kubishoboye kubivuga nk'uko bigomba ariko kandi kuba Imana yarakuzanye muri iki gihugu cya Australia tukaba turi kumwe ubu nyine ni umugisha mwinshi kuri twe rero personnellement jewe ubwanje reka mbanze mvuge icyo nungutse muri uru rugenzi rwawe ijambo rya mbere navuga ko ari nje umurefugee wa mbere Mapendo yagiye gusabira igihugu cya Australia bamaze gushika bari bataratangira gukorera mu kindi gihugu ukuye Amerika yonyine bashitse Australia iremera imaze kwemera ndaza ngeze hano n'aba bandi bose bagenda baza umuryango wacu uraza kandi ni umuryango mwiza munini umuryango wacu turi abantu 11 ni ukuvuga abantu 9 naje na mama wabo hano ariko muri aba nabo barababaje se hari umuntu waba mugira muri Australia aravuga ati abo dufitanye isano nabo baraza ari batatu n'abandi barakomeza baraza kandi n'ubu baracakomeje bazi ariko mu buhamya bwawe reka mvuge amagambo nk'abiri gusa nakuyemo yantangaje ijambo rya mbere ni ukubabarira mu ijuru hazaba ikamba ry'intwari zibiri umuntu wa mbere ni umuntu wababariye ariko kandi hari n'uwundi nawe uzahabwa irisa n'iryo rivuga ngo mbabarira ariko wowe wababariye abatagusabye imbabazi icyo kintu kirakomeye icya kabiri hari ijambo wavuze ku manywa rintera ubwoba uravuga ngo iyi nyamaswa ntizitekereza ariko zishobora kugira nabi zikaba zo kwica abantu bamwe rimwe na rimwe inyamaswa yica umuntu wenda kugira ngo imujyi nk'umuhigo kimwe n'ibindi kuko zidatekereza batari ko abantu bubu mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cyacu bica umuntu ntacu bari mu mugozi atari ukuvuga ngo baramuzazamo ibyo kurya nko ku nyamaswa ni ukuvuga ngo twebwe dufite ubwenge buri inyuma y'inyamaswa ni ukuvuga ngo dufite ubugome buri hejuru y'inyamaswa ariko kuba warabishoboye ndabigushimiye cyane iri jambo rya nyuma jewe ngiye kurangiza ndaza guheza abandi umwanya ijambo rivuga ngo twebwe turi hano muri Australia n'abandi bari hirya batwumva cyangwa bazatubona uwagira ngo amushigikire muri icyo gikorwa uciza uwatangije kikubereye umutwaro ukuraza inshinga ukarara udasinziriye ukabitekereza ku manywa ukabitekereza nijoro mu buryo buri pratique yakora ate Imana iguheze umugisha ubazize ikibazo cyiza ariko reka mbanze mbe kugisobanura kuko muri iyo interview sinari nababwiye icyo nkora umutwaro wanje ndifuza gukora kuri peace na reconciliation bivuga reka mbivuge mu mvugo yacu ndifuza gukora ku kintu cy'amahoro ubumwe n'ubwiyunge ndabizi ko abantu benshi babitangiye ariko kuva kuri testimony yaje ndibaza igihe nakoraga mpaye nkora muri uyu mushinga w'amapendo
harimo abantu b'ubwoko bwinshi batarubanje n'abandi bambwiraga ngo ugende ubakuremo kababwira yeme aba ni ba inosa n'ubwoko bw'Imana aba ni ba victim urashaka ko bakurira mwiki wewe uri impunzi n'abari impunzi ese ko ushaka gukiza umwana wabo ni gute wowe utokwifuza kuwabakira nabikoze kenshi n'abandi biyisa amazina ariko nukuri ndabirenga none turi muri ibi bihugu mfite umutwaro yuko nogenda iwacu cyane cyane kubera kuko ntari umupolitisiye nyegereye abamama ndifuza gukangurira abamama abamama b'ababembe abamama b'abapfurero abamama b'abashi abamama b'abarega abamama b'abavira abamama b'abanyamurenge bari muri kiriya gihugu ngo mbabwire ngo nimukanguke mw'abamama mutekereze kazoza k'abana banyu mutekereze kubera kuko urubuzi muri umwana wawaza ntituzabimpunzi twese ibikorwa sasa ibikorwa nifuza gukora kandi ubu nyine ko nubaka ikigo cy'imfubyi kinini ushaka gushigikira nzoguheza website ni www.rosamapendo.foundation.org wogenda kuri website yacu ukareba ibikorwa dufite hariho fishe cadastrale yayo nashizeho ubu nyine ni inzu ikostinga ibihumbi 70 na budget 74 na $270 n'amasensi 9 kuko icyo nifuza gukorera muri ico kigo ijambo rya mbere ni ikigo kizobamwe abana b'imfubyi badafite abavyeyi bombi murabizi ko abana bari mu gupfusha abavyeyi bamara bakabashira mu miryango yabo babana bakaba ba victime bagasaka abakozi ba bene wabo kandi ari abana bo mu miryango ndavuga ngo se mana iki kigo kizabamwe abana b'imfubyi badafite noneho bagire adresse baza basha ay mana we uzofasha we baza bava mu masomo bafite adresse yaho bajya amen uzobafasha akabarihira minervale ariko bazagira aho bataha aho ikindi urundi ruhande ndavuga ngo reka tuzobishiremo abamama b'abapfakazi abamama b'abapfakazi bari mu kubagurira imyenda bene data akabagurira umwenda hayavirwa yaburaye umwana wataje ku ishuri wa mwenda utanadoze bamara bagafata kuri za kamera ndavuga ngo se iyo nkoze kabwira restaurant abagore tuzobigishe guteka bazoteke bonyine bishakiriza abo faranga tuzobashakira umutahi bazoza bateka amabenyo umuntu azoza azarigura bazoza bateka icayi bari abazigurishije inka bazoza banywa icayi uwo munsi barengereza abana n'abana babo bumve ko bamama babo bagiye gukora noneho ya $10 bayicire yonyine ikindi gihande ni igihande cyo kuzagikorerwamo amahugurwa ayo mahugurwa niho tuzigisha n'abana batoya n'abakobwa abashaka kwiga materiye ibyo bazokoreramo tubigisha umwuga kandi baturutse mu moko yose nta bwoko bw'ubunyamurenge mbaye nuva ngo nibwo bose n'ubwoko bw'Imana kugira ngo abo abazozabona bibagiriye akamaro nibo bazozatujanira message mu moko yabo babone itandukaniro icyo nico cifuzo canje uboshaka ko nimara gushika muri US uko sinarinziga ko muzomba icyo kibazo ariko nzobohereza account nubu ndakora fundraise navuye muri US mu ikanisa rya Jena na fundraise iriya nzu ndabasigira ndabibaheza mbifite kuri flash desk imaze kubaka umusingi wayo twawubakishije $4,000 n'amadolari 400 ubu naje umusingi warangiye ni mu minembwe hariya amateko hariya ku Kiziba niho waruzuye ubu nyine ko barapsatura amadafari ndasaba youth wese ndasaba abantu mwumva ngo mwaciye muri Mapendo ntimundebe hari cyatumye Imana ibacamo kuko Imana naje yangiza umuyoboro amen nimugira akamaro simbambabwira ngo arije mufasha nimugira akamaro dushigikirane tube team imwe kubera ko nituba team imwe tuzakora ibintu bitangaje ndakangurira n'abantu bagiye mu bindi bihugu nimugira ico mukora iyo twavuye inzu zubatswe mu Rwanda ntimufite amapine ngo muzozisunika nubwo mwagiye kuhava mukazigurisha zizobenefisa bene nyiri gihugu kubera kuko ntibazozisenyura izubatswe ahandi nizihazubakwa muri Amerika igihe kizoba nubwo twozigurisha
ntituzoba tuzikuye muri ico gihugu nibo kizobenefisi Ile ni none ngo abakunzi b'Imana abari muri Australia abari aho mwe mwese ni ukuri mwumvishe ko bibaneshereje ukabona ko ari igikorwa cyiza kabisa. umugire tugishigikire si canje abana banje bari muri US abavyeyi banje bari muri US abo tuvukana bari muri US nanje ndiko ndagenda kuri bene data batari abo tuvukana ku mubiri ariko twavukanye ku maraso ya Yesu. Amen. Imana ibampere umugisha. question mfite kukubaza ariko no kugushimira kubera ko témoignage yawe hari ahantu yankoze kandi hari ibintu nka bingahe cyangwa se mvuge nka bibiri nabashije gukuramo. Icambere bakivuze ariko nanje kubganje cyankozeho kubabarira. Nari sanzwe mbizi wenda ko ari byiza cyangwa se bibaho ariko byongeye kandi kunkoraho numva kandi tugomba kubabarira nkatwe abajene n'abantu bose uko babangana kose abantu muri rusange. Ikindi cya kabiri cyankozeho cyane numva ngize kandi imbaraga nyinshi muri njewe no kugira ukuri muri wewe kandi ukabasha kuvuga uko bimeze kose. Buri gihe abantu baza bibaza ko twumvaga ko kera abantu bakuze cyangwa se basogokuru bacu aribo bagiraga wenda ukuri bakabifura ibintu nk'ibyo. Wenda ubu ngubu dushobora gusanga atari benshi cyane kubifura nka kera ariko ngira ngo nuko ukuri kutakibaho wenda niyo mpamvu abantu batari imfura niko novuga ngira ngo nka kera ariko tugomba kugira ukuri muri twebwe kandi tukabasha kuvuga ibiturimo tudatinye wenda ko dusa ko tungana ko tumeze n'ururimi. Ubuhamya bwawe bwafashije cyane kandi Imana iguhezagiye. Naje ubu ntabwo nongera kubaza ikibazo ahubwo ndavuga ico naje nakuyemo. Ndumva uyu mumama yanteye imbaraga cyane, ndabona ubuzima bwe bugiye gusa n'ubwanjeho gatoya kuko twembi turi abakobwa b'abanyamurengekazi bavuye muri village batarize, turahunga. Ndabona hari ibintu bigiye bisa maze naje kugera muri Australia kuko iwe ari muri Amerika. Byose ni ibihugu bifite imbaraga kandi ni ibihugu byoduha platform yo gukoreraho cyangwa yo kuvugiraho. Ariko nahoraga nitinya, naragerageje bukeya gutanga ubuhamya bwanje mu rusengero mwo rwitwa Grenard Church ku baruzi, ariko mbona ntabwo nakomeza. Rero ubu ngubu icyo nakuye kuri mwene data nuko yahagurutse ari umukobwa umeze nkuko naje nari meze, ndetse n'ururimi mugabo nawe yagiye ntarwazi ariko ngo bararuvuga. Naje ndabona ndi muri nawe mu bintu byose. Rero ico numva nakuyemo nuko nongeye kugira izindi mbaraga. Amen. Izo mbaraga rero gituma mbashije kubivuga hano ntari nabikora ni ukugira ngo umuntu wese w'umudamu uzabona iyi video nawe ahari azafate icemezo cyangwa umwanzuro cyangwa se ave nawe mu bwoba. Nkaba ngushimira mwene data kuko yavuze ngo nutogira amafaranga afite ijwi kandi ijwi naje ndarifite. Ndongera kandi nshimire aba badutumiye no munsi aribo Voice of Youth. Ndumva ko yatwigishije cyane ku kintu cijwi, namwe mukaba mufite intego y'ijwi ry'abasore. Rero ndabwira abasore, mbwira abamama, twese duhagurukane amajwi yacu cyangwa ico dufite kugira ngo dukize igihugu cacu kandi izina ry'Imana rimenyekane mu batayizi. Murakoze cyane. Ndashaka kubabwira abari mu bihugu bitandukanye nukuri mumbabarire ariko ndashaka kubashishikariza kwiga imvugo. Kubera ntukisuzugure wiga imvugo kubera ko imvugo igira connection cyane. Hari impamvu yatuzanye hano. Amen. Ubu imvugo mvuga ni nyinshi. Amen. Kandi ngiye kuzivuga. Ndashaka kuzivuga. Amen. Ngiye gutangira ku kiro. Nje musakijira gitukuja lero. Walumema nji so wakwakula muchiluba. Walumva umusombera mukasayi mukarite wa Juru Avenue Masanga. Pindyeo chintu chichimutuma mema ngakula koko. Njimwakula walu wakufila konkolusi. Mema mvumulukano ngondo jikumini sambombo
ni bana banyi bayanyi bamushebeye kaji mema nje mufila kokolusi bana betu jitunga jetu jijijifwa aluchana tetu bantu bajini lunganyi bantu bajini meji katujutujukato bana betu njibalomba koko jinanga tunangangana hikala tetu katujini jinanga katwene twakuya mutachi mulato mujuka koko bakaji bana babalume ni bana babakaji bapapa wetu nzambi atusamba koko nzambi atubenesha koko njini bantu babunyi bavubangenzela mema bimba njinsobwa kumamona nasha tujikumputu kumputu kikwetu to tujini jitunga chetu anujitunga jako amen ngai naoloba paske nauti na Kongo na ibilingala makasi te kasi natangi yangote kasi bana na biso naoloba na bakonzi na Kongo bamama na Kongo bolamuka tolimbi sana ata biloko esalami esieleki tolimbi sana po tozala na fitire na bana na biso pays na biso demo au asiatelemi po toyakana pona nini oyaka moninga na yo oboma moninga na yo olia yete olia musunyi na yete banyama babomaka soki bazana nzara sikoyo biso tobomana pona nini toza na bolingo paske biso nyos tobotami na Kongo ata biloko esalami ndenge nini tokotika yango te tokende bolimbi sana pona biso toza na poto toya kosalisa bino nzambi amemi awa na biso awa so toza na eloko msusu tosalisa mbuka na biso soki poza na bitumu tokoki kokoka te tokoki kokoma kuna te ata bamindele soki oyebisa bango baoloba eza mboka na bitumba tokoki kopesa mbongo na biso te soki topesi soki totongi ndako baobebisa yango so naosenga naotuna bakonzi na biso bajene na biso bamibali na basi bamama ni bapapa botelema na kombo na Yesu Kristu. Yesu Kristu alingi biso nyoso. Yesu Kristu akufi na koloso so biso nyoso toza mutu moko. Nzambe apambola bino. Nzambe aza nanguya naye. Na kombo naye. Amen. Wow. English. Oh, English? Yes. Oh, Jesus. Hallelujah. I speak English. It's not that much. But today we have a beautiful message. This is an unusual day because this is youth, voice of youth in Australia, refugee youth who want to be a voice for the voiceless. Which one exactly? What is my passion? Yes. I am a human activist in the US. I am a voice for the voiceless. I am the hope for the hopeless. You see how I see when Jesus can use me. I ask everyone, my message, the big message, I have a rich story, but the most story, it helped me to survive. It was a message of forgiveness. Please, I wish anyone to forgive your enemy. Because we need to change what is inside. We have a power, but when we are angry, it does not help us. Amen? God be with everyone who will hear this message. Youth, and also I want the youth, the girls, to stand up. This is your time. I know we grew up in the country, they never value women. But the women, we are powerful because all the men came from women. The girls, they are women of tomorrow. We are the men are fighting for the power, economy, but women are fighting for the family.
and the community. Women, we have a responsibility. We will not be like the women in the past, because God, he brought us to learn, not any bad intention. And also, I warning the women who came to this country, please stop to have divorces. God, people who come to this country, they are fighting for money. They are not retired in this country. Government is helping you, giving the country, but you don't value one another. Please, please, let us build our family. Because the separation, you got to marry somebody who's not your brother. You got to have the same issue, even more. He's going to tell you this is the reason why you did not resist to the other marriage. So there is, there is no win. And you don't care about your children because of you. You want to be free and you want to raise children who does not have their father. And also you want to raise kids who does not have their mom. Why? Please stop that if you can. But this is a message. I'm sorry it was not the same, but in this video, because those girls, those voice for youth, there is girls among them. There is a boy among them. We have to go beyond that. Amen. On a parlé à Lingala, à Chiluba, à Kinyamlenge, on a parlé beaucoup de langues, mais on n'a pas parlé en français. Moi, je voulais seulement dire quelque chose. Merci vraiment, maman Mapendo, tu as fait de grandes choses. Dieu t'a utilisé puissamment pour aider beaucoup de gens. Et tu as déjà aidé beaucoup de gens. Et tu as encore le projet d'aider beaucoup de femmes surtout. Et les orphelins. Et les femmes qui ont perdu leur mari. Et les gens qui souffrent. Ce n'est pas seulement les orphelins, ce n'est pas seulement les femmes qui ont perdu leur mari, mais tu aides tout le monde, les pauvres, les gens qui souffrent, les malheureux, qui ont en cours de route, qui manquent de maison, qui n'ont pas même une place pour vivre. Vraiment que Dieu te bénisse, maman Mapendo. Ce que tu fais, ce n'est pas ta force. Dieu t'a choisi pour que tu puisses faire ce travail, pour que tu puisses dire la parole comme tu viens de dire. Toi, tu es seulement la voix qui parle. Comme un serviteur de Dieu qui parlait, qui disait que moi je suis seulement une voix qui parle dans le désert. Et celui qui va écouter, ça va lui aider. Et c'est toi qui es vraiment la voix qui parle seulement. Ce n'est pas que tu as étudié, ce n'est pas que tu es vraiment très intelligent, mais c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Et je sais que je remercie Dieu pour toi, maman Mapendo. Tu n'es pas orgueilleuse. You are very humble lady. Et c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Parce que toi, d'ailleurs, tu t'oublies. Tu as beaucoup de choses, tu pouvais t'acheter beaucoup de choses, mais comme tu t'es humilié pour sauver beaucoup de gens, Dieu aussi t'a élevé. Amen. Vraiment que Dieu bénisse ton projet et que Dieu bénisse tout le monde qui va écouter cette histoire de jeunes. Les jeunes, je vous encourage aussi, à travers ce message, prenez ça au sérieux. Allez publier ça ici en Australie. Publiez ça partout dans le monde. Quand ils écoutent votre voix, c'est ça la voix que Dieu aussi va vous utiliser pour publier l'acte de pardon, l'acte d'oublier le mal que quelqu'un t'a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Okay, murakoze cyane. Wenda wadukurikiranye wenda bashobora kubaza ese ko inje hano nyuma mbere ntatangizanye namwe nari ndi ku buhanga bw'ibyuma niyo mpamvu ntabashe kuba hano mbere ariko inje hano mu buryo bwo kubashimira gushimira abatumirwa Rose Mapendo turamushimiye cyane kuba yitabye The Voice of Youth akemera tukaganira nawe ndetse kugira ngo dusangire ibyo afite n'abashobora kuba batamuzi cyangwa se n'abamuzi wenda batazi neza ibyo afite n'ibyamubayeho n'ibyo yaciyemo
mu by'ukuri tukaba tugushimiye cyane Imana mu ijuru guheza umugisha. Ikindi kandi nkaba nshimiye bene data hano kuba bifatikanyije natwe, ntabwo twarangiza tutabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero ndibutse ko ari The Voice of Youth ikora hano muri Australia. Tukaba dufite intego nyinshi cyane, ni mu buryo bwo gushigikira urubyiruko mu buryo butandukanye, mu mpano ndetse no mu nama zitandukanye nk'uko twabigenjeje uyu munsi wa none. Rero tukaba tubashimiye cyane, Imana mu ijuru ibaheze umugisha. Iki ni ikiganiro The Voice of Youth kigaruka buri wa gatandatu cyangwa buri posho mu rwego rwo kuzamura ndetse no gushyigikira impano z'urubyiruko rwacu muri iki gihe.